na non kanko tun hino yiɗa janngugol mo jemma si walike mo heɓi feere muɗum ɗo sura no tawa ko jangete kon ko yete kon azkaru nawm jantoreji ɗin ka walagol nelaɗo kan no maaki fiyo ɗo sura e hadise mo imam ahmadu filli rahimahullahu wonde nelaɗo sallah sallam maaki sura no ka qur'ana tawɗo kanko sura on hino e makko ayeje 3 o tefani joom makko ɗum woni jangayɗo mo on ma janguɗo mo on ha ɗum ɗo woni sabu o naati aljanna ko nandi hen ko waɗi noon mo taskike yewtereji wonɗi ɗin e sura on qur'ana fof ko yewtere Allah tabaraka wa ta'ala kono suraji goo no mofti yewtereji ɗi suraji goo mofta kono Allahu tabaraka wa ta'ala teddude mawnude no woniri noon yewtuɗo nde on ko tedduɗo ko mawnuɗo hara yoɗo sura o fuɗɗorimo mantugol makko hoore makko kanko Allah tedduɗo mawɗo on o wi tabaraka barki koyete barki ko moƴƴere ɗuɗunde ma moƴƴere duuminde ma moƴƴere ɓeydinde aray noon tindinani en moƴƴereji Allahu ɗin ko ɗuɗuɗi ko duumiɗi kadi ko wondi ɓeydade tawde wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kala ko woni ko hewti tagore nden ka aduna ɗo ma ka akhira ka sengo aduna ma ka sengo diina immorde e moƴƴere nden ko ka Allahu iwri no andale okkowo ko o okki o beɗɗi wo ko o beɗɗi a taway ko o okki kon mesirtake ma eɓɓidirtake e ko o marani kon hoore makko ko seeɗa e ko o mari kon ko ɗum ɗon o ƴettata o okka ko ɗum waɗi si karama koɓɓe rahimahumullahu ɓe maaki kala moƴƴere ma kala ko yiiɗa e nde tagore immorde e moƴƴere andu adduɗo ɗum on okkuɗo ɗum ɗon on ko kanko ɓuri marde keɓal ɓurgal mawnude ngal e konko wonɗa hawade e ko yiiɗa kon e tagore nde joni o fuɗɗori o inni sura on fi laamu ko ngu tiiɗi wo neɗɗo ko okka laamu ko ngu tiiɗi wo ko ngu tiiɗi andu Allahu ko seeɗani ka laamu makko o ƴetti o okki on neɗɗo ko yiiɗa ko o jogii jawdi ko ndi ɗuuɗi wo ko ndi ɗuuɗi andu Allahu ko seeɗa woni ko jonnimo ko o jogii gandal ko ngal ɗuuɗi wo ko ngal mawni wo ko ngal mawni andu okkuɗomo gandal ngal on ko o mari kon eɓɓindirtake ko okkimo kon siko ngari siko doole siko beɗɗugol won wo ko woni andu o okka okkuɗomo on ko seeɗa e ko o mari kon o ƴetti o jonnimo ɗon tindini siforgol Allahu on ɗon sifa ko ɗum waɗi ɗon andi fi hadise mo janguɗon ma jangaɗo e tawde mon wonde ko Allahu tabaraka wa ta'ala addani kon tagore nden okki kon tagore nden iwde ñande Allah tagi leydi e kammo ha ñande o ñobbiɗi kanji ɗiɗi ɓay ko ñobbeteɗi si ɗum ɗon eɓɓidirama e ko o mari kon ka makko no way wasa ƴetti meselal a waɗi ka nder baharu ko ngal yaltitata kon ko ngal ƴawtata kon sa yaltiningal e ko ngal accata kon ka baharu ko noon ko Allahu jonni tagore nden ko wayi si ɗum ɗon eɓɓidirama e ko o mari kon ka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala si tawi meselal ngal embere ko ngal ɗuytata kon ka baharu ko ɗum okkugol Allahu ko woni kon okkude kala no moƴƴere nde o okki tagore nden kala mo o okki kala embere ko o okkimo ko noon ɗum ɗon ɗuytirta ko Allahu tabaraka wa ta'ala mari kon e zan ɗum ɗon andini en hiyi
allahu no jogi gonga mantirgol hoore makko oɗo kalima tabaraka. Tabaraka barki moƴƴere heewi alladhi oɗo jomiraɗo tawɗo biyadihi ko e jungo makko woni almulku laamu ngu. Laamu ngun ko e jungo makko ngu woni kanko jeygu. qulillahumma malikal mulk tu'ti l mulka man tasha wa tanzi'u l mulka mimman tasha al ayat. Idan laamu makko ngun kanko goto non hendo ko laamu ka aduna ɗo si wona embere, si wona si allahu okkimo embere on tawa e ko o mantiri ɗo hoore makko wa huwa kanko allahu on ala kulli shay'in qadir, e dow kala hunde ko o wawɗo, kala hunde ko o wawɗo ko alda ittintingol. ndo kadi no tawa e ko tindini wonde allah tedduɗo mawɗo on kanko handidi e dewal tagore nde. alladhi oɗo jomiraɗo khalaqal mawta taguɗo mayde nden wal hayata e gurdan ɗan. hunde nde wodaka koko maayi nden siforte. ɗan bani adama hari o wodaka, gurdam makko ɗan ka wonno ɗon hari o wodaka, gurdam makko ɗan wiyetake no woda, hari gurdam makko ɗan wodaka. ko kanko ittimo e wasede. kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. idan o tagi gurdan ɗan, o tagi mayde nden wal hayata e gurdan ɗan. bani adam ko wasede attori, allahu wodinimo, o wasinamo kadi ɗum woni o ittamo ka aduna ɗo, o wodinoyamo ɗum woni o immintinoyamo ñande yawmal qiyama. o yoɓa mo joddi ko o gollanno kon, joddi e tawdi hendagol ndin ɗon mara lannode. fi honno o tagiri mayde nden e gurdan ɗan liyabluwakum, ko fi yo jarribo on, yo o dardo on ha wawa ɓangude feeña kanko kan suuɗanaki mo, ayyukum ko hombo e mon ahsanu ɓurata labinde amalan golle. na ko hombo dey ɓurata ɗuɗude golle, hay fi ɗuɗugol golle ɗen no ɗaɓɓa, kono koɗe ɗuuɗi wo koɗe ɗuuɗi siɗe labaka ɗe nafata joom majji. ko golle labaɗe ɗen woni ko nafata joom mum, bi ma'ana golle moƴƴe ɗen. an non golle bonɗe wata labeede. sino wiyede golle labaɗe bi ma'ana ko golle moƴƴe, moƴƴugol ngol sariya on moƴƴini, ngol sariya on tindini no moƴƴi. wan non moƴƴugol e bonugol wona min e an woni ko sifoto ma wi'ata hunde no moƴƴi ma hunde no boni. ko hunde nde sariya on wi'i no moƴƴi nden ko nden moƴƴi, hunde nde sariya on wi'i no boni nden si annan fo inni hinde moƴƴi ɗum wata nde moƴƴinde. son haray neɗɗanke on wattana hilla e o masala ɗo ko mawlana. na min innata mi moƴƴini golle, ko sariya on wiyata golle ɗe mi woni gollude ɗen ko moƴƴe. bi ma'ana si tawi golle ɗe mi woni gollude ɗen hawrodiri eno sariya on wiiri noon yoɗe golle kene e gundo, golle ɗe sariya on inni ɗen si gollirama ni golle golliraɗe ni ɗen ko moƴƴe, aɗa golle an ɗen moƴƴi. kono si tawi woni golle ɗe mi golli ɗen ko golle ɗe sariya on inni no boni, ma hay si tawi golle ɗe mi golli ɗen ko moƴƴe kono sariya on inni gollirgol ɗe noon ko boni, aray ɗe wata moƴƴude. idan haray ndo ko on tigi o wattana hilla moƴƴa. ɗe gandi moƴƴingol ngol ko martaba tawaɗo e martabaji kaɗo diina men. hadise jibril moftuɗo fi diina kam fof no karamo koɓɓe makiɗi ɓay o ari landagol nelaɗo no tawa e ko o landi nelaɗo fi oɗo martaba. akhbirni anil ihsan, ɓawo islam e iman ko non o hikkitunoɗon ko ihsan. idan ko ɗum waɗi alhamdulillah on jangi ka usulu salasa wonde diina kan no mari martabaji jelude.
martabaji tati ko ɓuri towde e ɗin martabaji tati ko hombo ko ihsan ara nun ɗum ko islam ɗimmum ɗum iman ɗoni martaba ɗimmon martaba tammon ihsan kono waɗi si tawi on ɗon martaba no towi ɓuri hedditiɗɗin ko waɗi noon himo ɗaɓɓa e ɗi fof himo ɗaɓɓa ka islam himo ɗaɓɓa ka iman islamu moƴƴata si tawi ihsan ala ton imanu sellata si ihsan ala ton hakke martaba makko on ko towi Allahu tedduɗo mawɗon o andini siforɗo on ɗon wonɗo aaden tawɗo ko siforɗo moƴƴingol Allah no wondi e makko inna allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun Allahu no yiɗimo wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin tan Allah no wondi e makko Allah no yiɗimo ko honno wiyete moƴƴingol on non hunde mawnirtani tawa nde mara sifa nde mari ta'rifu mayre on siko hakkunde men enen ta'rifu ɓurɗo raɓɓude no karama koɓɓe makiri ko ya fewtin e ɗimmo ma on sifa ko yiɗuɗa kon yo on fewtin e ma e ɗi fof no marɗo hakkil no andi ko yiɗani hoore mum ɗum ko fi marɓe hakkil ɓen wona wolede fi mum fi yimɓe marɓe hakkil jistuki hakkil peesuki ko ɓe wona wolede fi mum kala ko anduɗa ko sifa ɗum ɗon yiɗanɗa hoorema ko ni yiɗuɗa yo wowliranede ko ni yiɗuɗa ndarirede ko ni yiɗuɗa wondirede ko ni yiɗuɗa gollidirede fewtin sifa ɗum ɗon e ɗimmo ma on haraya moƴƴini amma siko hakkude men e Allah bimana dewe ɗen ɗum ɗon ko firango nelaɗo firani gon sayyidina Jibril an ta'buda allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka si neɗɗanke on aynitiɗi ɗo piiji ɗiɗi fewtingol e yimɓe ɓen sifa ko yiɗi kon yo fewtine e makko e cenɗe ɗen ɗe fof haray o woni wonɗo moƴƴinde hakkude makko yimɓe ɓen kono si tawi woni a jonniɓe ko tata si an a jonnama a jaɓata haray moƴƴi hara moƴƴini ko ɗum waɗi koye mo kala no wawi ñawde hoore mum mo kala no wawi andude pilasi mum o no newi o fellitatago e ɓayo anda lannode nde kono e kala darande emo wawi ñawde hoore makko mo wawi andude ko on to pilasori wiɗen noon o fellitata ɓayo anda lannode nden siko noon lannirta gurdam makko ɗam ma si tawi wona noon lannirta al amalu bil khawatim golleji ɗin ko ɗi signirte signature sakkitoron ko lannode golle ɗe idan si tawi woni ɓa Allah wolani en konnugo faala en waɗu konno faalira en waɗu si tawi en warri ɗum wa si tawi no hiɗen sutimo himo dari yeeso men hiɗen sutimo himo yeeso men goy himo wondi e meɗen ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadi wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu babi Allahu tabaraka wa ta'ala kono madama gite bani adama ɗen cikkake Allah la tudrikul absar ka anna ɗo yiyatake boy no sikka boy gollira so tawi woni tigi Allah ala ɗon mo wawi tottude dewe ɗen waɗude ko yamira kon wasi tawi hara himo sutino Allah yeeso makko o ɓeyditatano e hoore ɗum ɗon
o wawi accude ko haɗa kon wasi tawi Allah no dari yeeso makko mo suti haɗuɗo on no dari yeeso makko haɗa woni moƴƴinowo bani adama noon ko muulaɗo e faljere ko ɗum waɗi si damal tububiye kadi hino uddita on tigi haɗa jaɓali tun wonde wonde e bone on deppito e makko o fewtita e Allahu tabaraka wa ta'ala o ɗaɓɓiramo yafafuye idan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala aray noon khulasa on karamo ko ɓen ɓe wi'i wono Fudail bun Iyad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nde o arno e oɗo aya o taskimo o makuno ayyukum ahsanu amalan ay akhlasuhu wa aswabu ko hombo e moɗon ɓuri laaɓude golle ko hombo e mon golle muɗum ɓuri hawrodirde e sawaba ɓe landi ko noni mana ɗum o maaki laaɓu gongol ko so tawi ko fi Allah tu waɗa ma kana lillah ma kana khalisan lillah wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisan lahu ddin fa'budillaha mukhlisan lahu ddin ala lillahi ddinul khalis ayeje ɗen heno ɗuuɗi e fi ɗum amma ko sawaba on o maaki ko ma wafaqa sunna ko konko tawata no hawrodiri e sunna alhamdulillah sen wattane hilla defte ɗe wonɗen janngude ɗen ɗe fof majje ko ɗum woni ko ɗe wi en sa ndaari muqaddima akhdari on taw ɓay ko nden ɗum ɓuri fanɗude e defte ɗe wonɗen janngude ga mazhabu Malik en taway himo noddi e ɗum ɗo kaw inni ɗo yon tigi yiɗiri fi Allah ana ko yo waɗirɗi fof fi Allah kaw haɗi ɗon ka o rentini ɗon e yinaare e nani e haawi tagol e ko nandi en ɗon ko haɗugol waɗirgol ko hina fi Allah tabaraka wa ta'ala amma imamu ibnu abi zaydin al-qayrawani jamma ɗo maliku saghir maliki tosoko on kanko o maaki wala yakmulu qawlu l-imani illa bil amali wala qawlun wa amalun illa bi niyya wala qawlun wa amalu wa niyya illa bi muwafaqati sunna sartiji ɗiɗi ɓurɗi mawnude e sartiji moƴƴugol golle ɗe liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa kanko Allahu al-azizu kanko woni fowluɗo on tawɗo o fowlotirtake hay goto gerdata e makko o naɓa jang ko wannon ko aziz aziz on no mari ma'anaji ino wi'e fowluɗo ana imo fooli fuu fowluɗo ko tedduɗo al-ghafur surrowo bakkatuji ɗi wonande on neɗɗo tuuɓuɗo ɗo fof ko sifaji makko ni kanko Allah tabaraka wa taala no tawa ko mawnini oɗo sura so yi ayatal kursi kayri kanko ɓuri ayatal kursi ɓuri mawnude e ayaje qur'ana ɗen ko waɗi noon kala kalima e nder ayatal kursi no sifi fi sifa e sifaji Allahu ko oya kalima sifaki iwde ka o fuɗɗi haka o hatti Allahu sa ndaari wattan hilla e makko Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum haka o hatti kala kalima e ayatal kursi no sifi sifa aya ɓurɗo mawnude e ayaje qur'ana ɗe edan ɗo kadi sa ndaari nam o wi alladi Allah kanko woni on khalaqa taguɗo sab'a samawatin kammuli jeeɗiɗi tibaqan hippodirɗi ɗum woni fawodirɗi na wonandema ko keppi gooti woni kammuli ɗin la ko ɗi jeeɗiɗi fawodirɗi karamo koɓɓen kadi no maaki ono ibnu kathir o maaki hara fawodirgol majji on kala kammu no fawi e hoore nguya iɗi kolodiri hay fi ko ɗi jeɗɗi ka yolde no hakkunde majji sagara no hakkunde majji o wi ko jisti kon si darama ko dalilaji ɗin tindini kon ka qur'ana e ka sunna a tawa ɗi kolodira sagara no hakkunde kala kammu e nguya kammu hadisul mi'raj on heno ɓanginani en idan leyɗele ɗe wa min al ardi mislahunna ka suratu tahabun Allahu taw ɗon wi'i
e mantugol hoore makko ɗo mantira hoore makko wonde ko o waɗi kon no moƴƴi ellay a yiyata ellay muɗum o ɗum waɗi wenni ma tara a yiyata fi halqi rrahmani e nder tagu allah huuɓa yurmede on min tafawutin ɓurdal min tafawutin ella min tafawutin bone a yiyata ɗum e tagu allah ngo ko o tagi kon fof no a yiyata ɗum sallo bani adam juuɗe ɗen ko ɗiɗi koyɗe ɗen ɗiɗi noppi ɗin gite ɗen wa hakaza kono ɗum ɗo fof a yiyata neɗɗanke tawa allah no tagiri mo addi noon ka adna ɗo juuɗe ɗen ɗiɗi no ɓurdi ma koyɗe ɗen ɗiɗi en wiyali ɓurduɓe juuɗe ala ɓurduɓe koyɗe ala kono koka moƴƴingol allah ko allah moƴƴin o ɓurdindini o moƴƴin o fonniter no gasa noon ɗo yo yaltu ara ka aduna gata goɗɗum heeɓi ɗum ɗum ɗon sabimbini ɓurdugol ma si ari ka aduna ga goɗɗum heɓa ɗum ɗum ɗon sabimbina ɓurdugol kono moƴƴingol ngol allah moƴƴin ka kammuli o ka leydi o e bani adama on o a yiyata ellay tagu allah ngun tabaraka wa taala kanko woni golluɗo golle ɗe faljere ala e mum yejjutugol ala e mum ella ala e mum bonon dahun ko ɓuri fanɗude ala e muɗum oɗo woni allahu tabaraka wa taala mo yamira ɗen on rewgol o wi seede mum farji il basara ruttutu darɗe ɗen bimana ndaaru ndaaritoɗa anno ndaarugol nde wotere kene andinta neɗɗanke mum hunde nden tigi tigi tara tawsi eyey min futurin immorde e ceeki immorde e ellaji ko fi kam moliɗen woni yewde wona e majji tun hatti a darata ngu kam mo hayya yolde e ko nandi hen summa rji il basara karratayn refti yiltita darɗe ɗen laaɓi ɗiɗi ma wondude fillitagol yanqaliba ko juutuɗa ndaarude yanqalibu hino yiltitade ilayka faade e maɗa albasaru gite ɗen haasi an tawa ko ɗe hoytuɗe koɗe jeppiliɗe ko ɗe qirritaniɗe allah tabaraka wa taala timmal e kala ceɗɗe ɗen wa huwa tawa gite ɗen hasir ko ɗe ronkuɗe yi'ugol ella e tagu allah mum ma ko ɗe taƴiɗe yi'ugol ella e tagu allah mum o ɗo woni allahu tabaraka wa taala idan haray koni allahu tabaraka wa taala woni en ɓanginirande en yi'ata wano makko en yi'ata ko nandi e makko en wawata andirde mo si wona ko sifani si wona ko tindinani en ko ɗum waɗi si tawi ɓeeɗo saliɓe tabintinande allahu inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin ɓe anda allah ɓe anda allah ala kadi laawol no ɓe andira allah madama ɓe sattata ha satta ɓe yi'amo ɓe inni ko allah yewti ɓe kon fi makko ɓe jaɓata ɗum ɗon kono no ɓe andirta allah ala no ɓe andira allah tan ko ɗum waɗi ko neɗɗo andirta allah ko inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗi ɗum waɗi allahu yurmini ahlu sunnati wal jamaa sabu hawrindinegol e tabintinangol allahu tabaraka wa taala konko o tabintinani hoore makko e konko annabajo on tabintinani mo ka sunna mum selluɗo immorde e inɗe e sifaji ko ɗo woni ko tawata konko laawol sellugol kongol laawol nelaɗo wonno e muɗum sahaba en kongol laawol wonno e muɗum karamokoɓe diina imamuɓe kaɗo diina qirritanaɓe imaman kaku ara wona ɓe fedde hun gotu jooɗoto inna ko imamu sifa ɗum no woodi ɓe fedde hun jooɗoto inna ko imamu fedde o noon ko ɓuuri hewde kon imamuɓe ɓen tigi tigi tawa hiɓe yawiɓe
o fewndo hannde anana he fulɓe fotago no yenna wona sayko bun basi en yenna sayko saymin en yenna sayko albani en yenna saykhul islam ibn taymiya rahimahullah tawɗo mo sifa muɗum arali e hoore ndiɗo leydi ɓaawo salafu salih karama koɓe marɓe gandal ɓen ko ɗum fa ƴellitede kadi e batteji makko ɗin batteji gandal yankoji ɗin a anday ɗum ko o windi kon tañƴinaka no woodi gorko e hoore ndiɗo leydi winduɗo wano ko o windi kon kadi ala fannumo o winda fi muɗum on ala barno woodi woɓɓe maɓɓe dambuɓe e makko wonde ko keefeero wallahi wo madama o tabintinani Allah inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin a nanay woɓɓe goo no inna ko sendidiri julɓe ɓen ko Ibn Taymiya rahimahullahu taala rahmatan wasi'a han ɗum ko إذن وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. haray ngal ɗo damal alwaquf en jantinoke darsu feƴƴu ɗon ko no wiyete waquf yoga e nafooreji muɗum har bun al-Khattabi radiyallahu anhu mo geɗal makko on filli immorde e makko oɗo no mawɓidiri kala ko wiyete ko ñaawoji nenirayankoje fi ko wiyete kon waquf mo faamimo haray o faami ko heewi e ñaawoje ko wiyete kon waquf hakkunde tabutugol muɗum e hittugol muɗum e ñaawoje muɗum qala rahimahullah وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال أصاب ابن عمر ala non goɗɗo jibaaki hiɗen anndi ka needi dagaaki ka goɗɗo noddira ben muɗum inde maɓɓe nden ɗum dagaaki jon noon ko honno Ibnu Umar wi ɗo asaba Umar kon no wawete jabade ɗum ɗon asante ɗo nodda inde makko ɗo o sifoto woni fi makko noddugol ngol e sifagol ngol no serdi na amma si o noddayno woni baba en makko o noddu baba en makko ɗo en innayno no woodi noon ko wowlen kono ɗo o sifoto woni fi baba en makko asaba Umar heɓuno ardal leydi bi Khaybara ka Khaybara ɗon andi Khaybara ɓay o heɓi nden tumbere leydi ka Khaybara fa atan nabiya o ari o tawi ala e jawdi ndi o heɓi ndin nden tumbere o faala ɗaɓɓirde nde moƴƴere ka Allah o faala waɗande nde Allah tabaraka wa ta'ala kono no hani neɗɗan gesi o gollay o lando taw si tawi o anda si o golla haray ɗo ko hunde nde yimɓe ɓen hani wattande hilla e mum buy gollay woni silando harano selli si tawi sella gayni wadde kono hande kadi ko heewi kon ta sa innama bonnuto a jaɓata idan ɗo o landi taw on saayi fa atan nabiya o ari ka annabajo sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu
himo ɗaɓɓira nelaɗo yamirore fiha e fi ndin leydi himo ɗaɓɓira nelaɗo yo nelaɗo yamirmo ko honno o gerdata ndin leydi hara nafay diina kan o heɓa e moƴƴere mum nden ka Allah Umar ya rasulallah inni tabitimin asabtu ardan mi heɓi leydi bi haybara e nde ɗo nokkure lam usibu mi heɓali malan jawdi gat few huwa tawdi kañum anfasu no ɓuri seerude piri no ɓuri labeede indi ka an min huwa nden ɗon tubbere leydi ko heɓumi kon fof noon bala nelaɗo sallah sallam maki in si ita si tawi hiɗa yiɗi ndo holli wonde wona wajibi ko sunna ɓi ha sakkoɗa leydi ɗi kono ɗin ɗon hawtodirinta jogitoɗa daƴƴere nden sakkoɗa kadi ɓi mana ko ya jogito asli on sakkoɗa nafa kan sakkoɗa leydi ɗin tig kala ko yaltata ɗon e mana waɗa ɗum sadaka ko yiwata e mayri ko kono noon qala o wi'i fatasaddaqa biha sakki leydi ndin sakki tumbere leydi ɗin mana nafoore nden umaru annahu e dow non wondema e hoore ko nelaɗo enni kon jogito sina faala jogitoɗa asli on holla hande kadi a ƴetta e haajitoɗa e haaju ma a yeeyey gayra annahu wondema la yuba'u yeeyetake asluha daƴƴere mum nden ana ɓay joni ko tumbere leydi wona o leyde fi mum leydi ndi yeeyetake kano ko ɓe wi'i si wona hara ko yeeyugol ndi fi suudi toygol rampilasa ka ɓuri ɗum kelɗude asalan a waɗi ɗo joni wagof e saare nden eggama sundu no daɗi kono goto ala to ko fi luwasi ko na joni noon goto ala to gollay no sella ka yeeya ɗon soodoya ka hoɗa darna ɗum ɗon ella ala e mo ɗo wiyetake yeeyama kono ko fi nafoore wago fo ɗon hino selli wala taɓe ɓe weŋina ko baba jeyi ɗum ɗo ronetake wala yuhabu okketake dan ɗum ɗo woni sarteji waguɗi yeeyetake ronetake okketake madama a jeyni Allah ko Allah jeyi haray hande kadi ɗiɗa fof gasata e hoore mum fatasaddaqa biha sayyidna Umaru sakki leydi ndin bi mana nafoore mayri on fil fuqara'i e wasuɗuɓe ɓe wa fil qurba e joomiraɓe ɓattodiral ɓen ka enɗam wa fil riqabi e daaɗe dahaɗe ɗe rinɗingol daaɗe dahaɗe wa fi sabilillahi e laawol Allah ngol ɗum woni ko waɗi wabni sabil e ɓiɓɓe laawi ɓen ɗum woni seteɓe ɓen waddayfi e koɗo o sayyidna Umar radiyallahu anhu o waɗi leydi ndin wagufu bi mana o waɗi ko woni yaltude e leydi ndin kon wagufu fi ɓeeɗo aranon e maɓɓe wasuɗuɓe ɓe kala tamaro ko yalti ton ɓen no mari keɓal musidɓe kawuraɓe yayiraɓe ɓiɓɓe bappa ɓiɓɓe kawu ɓiɓɓe yaaye ɓiɓɓe nene tosoko ma nene mawɗo wa hakaza sella ka on tigi waɗa ɗum ɓen woni tammo e daaɗe tahaɗe ɗe
si jiyaɗo nangama ella alaka onno mari toon geɓal yeeye ko o sottire fi sabilillahi e laawol Allah ngol wono jihaadi ko ɗum ɓuri mawde e muɗum jihaadi ma gandal e ko nandi hen wobni sabili e ɓiɓɓe laawi ɓe setejo o ari ha o fewndike ɗon ko o yooɓoto ko lannirimo mo wawi ƴettude ɗo yer ko yooɓo waddayfi e koɗo o koɗo si ari o mara ko o ñaama o heɓali ko wernamo o ƴetta e ɗon o haajitora ɗon ha o feƴƴa nam haalɗa wadde on holla wago foy ɗe andi musidɗo men iwno Gambi ari ɗo mi anda ko duuɓi jeluni gila ɗum waɗi ka juulide ɗo waɗi yewtere fi wago hari mufti on no ɗon nden ñande o maaki himo yeeli mo tañƴini e leñol men ngol heɓoto waɗoɓe ɗum on saaha o wowli o maaki ko andi no waɗi ɗo waguf mo andi goɗɗo no waɗi ɗo wagufu suudu mo wondu télé Mamba Point ɗo e andi noon mo wakkili ke waɗugol ɗon wagufu en andi ko faalaɗo moƴƴere ka Allah noon tabaraka wa taala kono ha joni ɗen habbi ha joni ɗen yeeli mo kala e meɗen heɓuɗo feere mum wo yo o waɗan hoore makko sabu fawon o maaki la junaha bakkatu ala man waliyaha e dow on kippuɗo wagu fu on an yakula nde o ñaama min ha e morde e wagu fu on ndo kadi ko ñaawoje mum go o wagu fu si tawi wona ko wano leyɗe arabu ɗe mana wisaratul awgafi no wuuti kamɓe ministre fi ɗum ɗo no wuuti sa waɗi ɗa wawi tun ƴettude jonnoyaɓe kamɓe hannde kadi ɓe mane jinnoto ma heɓo kippowo joni siko ngesa man dangoto hoore mabba siko lemune ma siko mango ko ngesa man ittata lemuneje ɗe ma senditama ko nandi hen ko ma woda hon ɗum ma woda kippuɗo siko suudu siko oto siko leydi wala ba'sa la junaha bakkatu ala man waliyaha e dow kippuɗo wagu fu on an yakula nde o ñaama min ha immorde e wagu fu on bil ma'rufi no moƴƴiri alama o ƴetta ɗon o ñaama no moƴƴiri embere ko goɗɗo ñamata kon wa yut'ima o ñammina sadiqan weldiɗɗo ɓay ko ɗon o kippi weldiɗɗo makko o hokkora on o ñaama gayra mutamawwilin hara wona o jawdinorɗo maalan jawdi na o ƴettuɗo ɗum ɗon o waɗi ɗaɓɓirte ɗum fiyo wonu risar la ko fi ko o dépensora lalayi ɗum ɗon ɓay koma o ñaama koma o feƴƴina non kadi en lalayi muɗum oɗo hadise muttafaqun alayh wallafdu li muslim ɗo sabu sa ngo raɓɓiɗi kon en ala ɓeytude ɗo yewtere qala rahimahullah fi riwayatin lil boukhari nelaɗo maki tasaddaqu bi aslihi sakko asli mum on kono la yuba o yeeyetake wala yuhabu okketake walakin kono yunfaku dépensete samaruhu dimɗi mum ndin Abu Hurairata radiyallahu anhu qal ba'atha immin rasulullah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqa e dow ƴantugol zakka on sadaka on bimana ƴantugol zakka on ko wannon ko zakka on woni ko yeesojo on imminta ko ƴantoya na sadakaji naafiilo na hara ko toragol ko wallire goɗɗo ma ko gollire goɗɗum non haray ko toragol nawigol adde ɓe hunde kaari nelaɗo immini sayyidina Umar yo ƴantoye zakka o alhadith haka hadise on landi ɗon hemo juuti wa fihi no e nder hadise on ɓay woni sayyidina Umar ƴantoyi zakka on arti o wulliti e hoore yimɓe ɗiɗo ka nelaɗo o wulliti e hoore yimɓe ɗiɗo ka nelaɗo hino tawa ɓe wulliti ɓen e hoore muɗum ka nelaɗo Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu nelaɗo inni on ko kaafa Allah safaka fewtina e ayɓe Allah ɓe o yehi ka Khalid kanko sayyidina Umaru yo Khalid jonnumo zakka on tawi mo jogii piiji Khalidu salimo jonnude zakka o ari ka nelaɗo o wulliti e hoore Khalid e ibnu Jamil
Khalid radiyallahu anhu ko hadi o jonne zakka ko wadi non faqad ko pellete ihtabasa o wadi hubusu o jogi tike be mana o wadi wagufu adra'ahu dolokaji makko jandi din woni teniji makko habirdi din wa atatahu e alaji makko di kafaje den pucci din ko préparete ko fi yargol jihad Allahul muttafaqun alayhi. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ko wadi si o addi o hadise do e sengole babul waqf ko bangingol yoga e nyaawoje waqf hondo woni dum hunde wadande waqf nde ittantake sakka ko dum wadiri hadise on do hunde wadande waqf nde ittantake sakka siko camion goto maranda hoorema wona do yeyede a calculaymo e nder ko ittete ko kono amma deeda camion je temedere de wadda waqf de ittantake sakka siko cuudi wadda waqf de ittantake sakka siko gesede de ittantake sakka ko wadi non waqf on wona an jeyi a inni a toɗɗike yimɓe sappo a darni ɗo suudu a toɗɗike yimɓe sappo a inni mi waɗi nduɗo suudu waqfu e ɓeeɗo bimana kala hitande luwasi ko heɓoto ɗon kon koyo sendane ɓeeɗo sappo tawi ko heɓoto ɗon kon masalan sibuluji sappo ɗin mo kala si ɗin ɗon sendama tawi ko fotay ɓe mo kala hendike wulure embere no si ɓay ko e kaalisi on enen wonɗen calculde ɗo ko ɗum karama koɓe wi ɗo haray on tigi hendi ɗon itta sakka ka o ittata o ittay sakka fi honno goni e jeeyal makko kanko kono amma wonde suudu ɗum ndu calculte ko woɓa e ñawoje ko wiyete kon wagu ko andata ñawoje muɗum fensitandeji ɗin ko defte figuhuɗe woni ko ɓurata fensutude ɗum ɗo ma suruhuji defte hadise ɗen ɗo jogui sarhu nde ɗo joni sarhu jano sarhuji majel no woodi wono sayhu samin no waɗi oɗo bulughul marami sar sayhu samin rahimahullahu taala si tawi ɗa jogui sifa ɗen ɗon ɓe sogga e masalaji figuhu ɗin ko ɗum ɓe yaññiri ɗe ɓe sogga e masalaji figuhu ɗin ko ɓuri ƴaɗade kon e majji mana yer wo ko Allah udditani imam on ɓayi ko yer wo ko Allah udditani on tigi ɗo ko fadlullah yuti man yasha sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.